Om Swastiastu, tiang metaken ji untuk orang kelahiran Sabtu Pahing Batu Napi sane cocok mohon pencerahannya. Inggih rahajang semeton dumugi kena rayu bahagia sukses sering segala bidang sindarang sami. Inggih untuk kelahiran Sabtu Pahing dan Sabtu lan Pahing punika patah uripne 9 nika semeton nggih urip 9 punika dewatane Brahma genahne bedlot punika simbolne kewibawan gentan permatane punika mewarna merah gentan santukan busana nida Bathara Brahma punika sarwa merah gentan. Nah kedadosane yening rerah punika reng paweton semeton seharusnya niki daging wuku ne malih siki gentan sira uning reng wuku punika wentan metuang punika soco sane tiosan gentan niki santukan nganggen sabdawara lan pancawara mantan gentan kedadosane wantah siki mantan sane cocok gentan nika wantah soco sane sarwa mewarna barak mewarna merah gentan nggih pun gentan ring pengringkasan warigalit niki uripne 18 punika tan medaging nika nggih kedadosane punika wantah merah mantan gentan ampun gentan uning ayang jedewa untuk socone napi mantan ji gentan nah yenerah punika ring kelas mirah punika ring keluarga mirah bang punika becik gentan mirah sane mewarna barak gentan mirah bang niki merepah niki malih gentan nggih wentan Windusara Windusari mirah Padmo Agung mirah Bang Kaja talar sane tiosan gentan sarwa keluarga mirah bang punika becik sampun semeton nganggean gentan yen ring kecubung nika wentan kecubung bang ring akik nika makeh jenis-jenis kalsedon gentan talar wentan giok merah nika dados gentan nggih mangkin kepercayaan talar keyakinan semeton anggian napi minap senang semeton gentan. Inggih wantah sapunika jedewa matur jedewa nunasi nampura yening jedewa entaniwang untar jedewa antuk ngaturang prama suksma. Rahayu rahayu.